Haleluya kwa Bwana Yesu. Ninapozungumza habari ya msamaha, msamaha haubebi upande mmoja. Msamaha unabeba pande zote mbili, kwa ajili ya faida yako, lakini pia kwa ajili ya mtu anayesamehe. Kitabu cha Marko sura ya 11 mstari wa 26, Biblia inasema, lakini kama ninyi hamsamehe, wala Baba yenu aliye mbinguni hata wasamehe ninyi makosa yenu. Unaona venye Biblia inaweka wazi kitu cha msingi. Msamaha unakubeba wewe, unakusogeza wewe karibu na Mungu. Kwa hiyo kadri unavyoendelea kushikilia vitu vya watu kwenye moyo wako, ndivyo unavyoendelea kumpeleka Mungu mbali, ndivyo unavyoendelea kumfanya Mungu ashikilie makosa yako. Kwa hiyo ili na wewe usamehewe pia kwa upande wako, kwa sababu wewe haujakamilika na wewe pia unakosea watu. Sasa ili Mungu akusamehe pia kwenye yale ambayo wewe umemkosea, lazima ukubali kusamehe. Ndugu yangu, changamka. Hao uliowaweka moyoni hawatakusaidia, wanakuchelewesha, unajichelewesha wewe mwenyewe. Jitahidi sana, samehe watu. Narudia tena, samehe watu. Narudia tena, samehe watu, na Mungu atakusamehe wewe pia. Amen.